Amerika yo yategujwe kenshi ariko Isirayeli ibirimo kuyibaho n'akaga gakomeye. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 Isirayeli yarashwe bikomeye kuva mu masaha ya kare. Hezbollah yisize insenda, Iran nayo yemera ko Hezbollah ibikora ngo Isirayeli mo kurenga ku mirongo itukura iri kwigira akarakajya igomba kumva neza igihano gikomeye. Nizo urugamba rutoroshye rwabereye muri Isirayeli rwazaniye igihombo gikomeye cyane ubutegetsi bwa Benjamin Netanyahu. Abanya-Isirayeli bose cyane cyane abatuye mu majyaruguru ya Isirayeli, abasikari ba Isirayeli bari muri Libani, aho bose bari guhura n'izago biremereye. Barimo kwibaza uko ibibazo biremereye cyane biri kubagwirira. Bamwe bakibaza bati tuzabihonuka dute, tuzabivamo dute, bikabashobera. Ariko ngiyo urwishigishura rusoma nika abanyarwanda bavuze, ubwo ibyo ngo Isirayeli nayo igomba kurusoma. Ndabikubwira ku rundi ruhande ariko nanone yitwa Iran nyuma gufunga Hormuz IRGC kagota hose, ubundi bwato bwinjiriwe mu kigobe cya Yemen mu mazi yo muri Yemen. Kuri izi ngombe hari ubwato rutura bwari butwaye ibicuruzwa bwagoswe. Ndakubwira operation yo kubugota ni bande babugose, ariko abagabo bazi ubwenge we mu buryo buhambaye, ku buryo bwikomeye cyane. Bahisemo gufunga inguni zose, abasikari bambaye gikomando banyuze ku buryo bukomeye cyane bakinjira kuri buno bwato. Zakajugujugu zakoza akazi, amatenyaruka yakoza akazi, abandi bafite ubushake ndetse n'ubushobozi buhambaye binjiriye ubwato kugeza indani. Bageze aho ababutwara bahagaze bahita bamanika amaboko baryama hasi, abandi barabwigarurira byuzuye byanyabyo. Nabyo ubimbaze ndabigusobanura neza uko byagenze, uko byakabaye kamwe ku kandi. Si ibyo gusa ariko Iran iteguje Leta Zunze za Amerika indi ntambara, misile, drone kurwana muri Damascus cyangwa se Hormuz ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ng'intambara igiye kongera kubura bidashyize kera. Tugiye kongera kumva umututu w'imbunda wa za misile, drone nyinshi birimo gusekurana mu buryo bukomeye. Iran yongeye guhagurutsa bya misile byinshi yerekeza ku bigo bya Leta Zunze za Amerika na Isirayeli ibihanangiriza ibahana. Erega Leta Zunze za Amerika nizo zamanje kuvuga ngo bagiye kujya gutangiza intambara tubyita imikino. None Iran nayiteguje Donald Trump yuko bagiye kubazanira akaga gakomeye, ibibazo bigiye kugwira cyane cyane muri ako karere. Birumvikana ko Iran gifite uburyo yapanzemo uburyo izakora runo rugamba, cyangwa se izi neza uburyo izakora iyi ntambara, kandi insinzi ni yabo byange bikunde bazayitsinda cyangwa se bazatsindiye urugamba. Ngo Leta Zunze za Amerika ntabwo zizi neza ko Iran yiteguye kuva kera na kare, ntabwo bazi neza ko Iran yapanze kuva kera na kare uburyo izakoramo ibintu byabo ndetse n'uburyo bazarwana runo rugamba. Ndabikubwira kamwe ku kandi umupango nyamukuru ndetse nicyo iyo ngibyo bivuze. Unyemerere ngo ikaze byose tubigemo kamwe ku kandi kubiri kuvugwa, hanyuma tujyane ku musozo. Ngewe nk'ibisanzwe tubana buri munsi mu gusesengura no kumenya izabaye. Ndi Mungu wa Kamanzi w'Uruwande. Wa ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze nanone. Reka duhere muri Isirayeli. N'ibyago byagwiriye cyane cyane kino gihugu nta gahenge barimo kugiha, ahubwo abarwanyi ba Hezbollah bafashwa na Iran basa naho nabo bakaniye hasi hejuru ari kurwana na Leta ya Isirayeli ku buryo bw'imbaraga, kandi nta gushyiramwo imiyaga kino gihugu ni ukurasa ntacyo bitayeho mpaka kugeza ubwo ngo Isirayeli izayamanika ikemeza ko urugamba rwayinaniye, ikemera igaca bugufi. N'ibyo kurwana Hezbollah yarabiteguye ku buryo bwa nyabwo. Urugamba rwo muri Libani rwatumye haba ikigo gikomeye cyangwa se igikorwa gikomeye cy'intambara. Amashusho mashya yakwirakwijwe kuri internet asa n'abagaragaza ikigega cyangwa se tank igifaru cya Merkava cyo muri Isirayeli kirimo gushya mu majyepfo ya Libani nyuma y'ibyo Hezbollah yari imaze gutangaza ko yakoze nk'igitero gikomeye cyane cy'imbaraga, igitero kirimo ubushobozi buhambaye. Iki gifaru cya Merkava kuba cyatwitswe byigambwe na Hezbollah ko bakoze igitero cya drone kuri ibi bikoresho. Nkuko bivugwa, indege nini yari yuzemwe ibisasu ariko mu bwoko bwa drone yinjiye mu gice cyari kirimo izi modoka za gisirikari. Hari nanone uburyo bwo kwirinda ngo bitero bya za drone
hanyuma drone iraza kubita imodoka yo mu bwoko bw'ibifaru yitera inkongi y'umuriro, umuriro uracumba kugeza ku rwego rwo hejuru. Indege itajya pilote isa nkaho yahise ifata amashusho y'ibyabaye, iri hejuru y'aho ngaho iri gukurikirana uko ibintu biri kugenda, nayo ihita yongera guturitsa ikindi kifaru cya Merkava. Kugeza ubu ingabo za IDF ntabwo zigeze zitangaza zigira icyo zivuga kuri igikorwa cya gisirikari, gusa bikekwa ko aho hantu ari mu majyepfo ya Libani, aho imitwe y'ingabo za Israel yakoreraga hafi y'imidugudu hano imbibi mu gihe cy'ibikorwa byo gusenya ndetse no kurimbura bikomeye ibyo byerekezo. Ariko Israel ikavuga yuko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo irimbure amatware ya Hezbollah muri ako karere. Dukurikije ibitangazwa, Merkava ifatwa nk'imwe mu bifaru birenze cyane muri kara kurasa rwagati, kandi ifite uburyo bwo kwirinda cyane cyane indege zijya pilote by'umwihariko kugira ngo bahangane nazo mu buryo bw'ibitero bikomeye. Niba rero indege itajya pilote yinjiye muri ubu bwirinzi bw'izi modoka z'ibifaru bagaturitsa nta kibazo, bitera kwibaza byinshi ku kuntu intwaro zikoreshwa mu kumenya mayeri y'inzi y'ibifaru bya leta ya Israel ndetse no kubyindurana mu buryo budahagarikwa. Ndetse bamwe bagahera bavuga yuko ikoranabuhanga rya Israel riciriritse cyane ku buryo Hezbollah ibamenya kandi ikabinjirana mu buryo bw'imbaraga ikamenya kubita. Ejo umupaka wa Israel ni igice cya majyaruguru ya Israel ugana muri Libani, ubusa nkaho ibintu birimo guhindura isura. Hezbollah isa naho yongeye kwemeza yuko nta gihindutse irakomeza kurwana, kandi insinzi yo bayiteze ibyange bikunde bashobora kubona insinzi byuzuye kuri iki gihugu cya Israel. Hanyuma kuvuga yuko bashobora kubona insinzi ku gihugu cya Israel binajyanirana cyane cyane n'ibikoresho Hezbollah iri gukoresha, izi drone za FPV. Israel yamaze iminsi itangajijwe na Benjamin Netanyahu ko ari gukora ibigambi ikomeye yo gusenya izi drone, gusa ntibiragerwaho. Hanyuma rero ku yandi makuru kuvuga, amakuru ajyanye n'imirwano aheruka gutangazwa aravuga ko Hezbollah yavuze ko yagabye igikorwa gikomeye kandi gagaba ibitero bikomeye ku gite cyambere Gicurasi. Al Jazeera yatangaje ingabo za Israel zari zagabweho igitero haba mu gihugu cya Libani no mu majyaruguru ya Israel, bikaba bishimangira ubwinshi bw'ibitero z'umunsi umwe biri kuba byiyongere. Israel na Hezbollah bakomeje kurasana nubwo amasezerano yo guhagarika imirwano yateguwe na Amerika akomeje gushyirwa ku mugaragaro, cyangwa se akomeje kuvuga ko ahari, bigaragaza uburyo amasezerano y'amahoro yabaye nkaho nta kintu kimwe ageraho. Mu gihe ibitero byongeye kandi kugabwa, ambasade ya Amerika i Beirut yasabye ko habaho imikoranire itaziguye hagati ya Israel na Libani, mu gihe Washington yagerageje guteza imbere inzira diplomasi ngo bariyo ko bahagarika ibitero. Ambasade ya Amerika i Beirut yavuze igira iti, Libani ihagaze ku nzira y'amahuriro, abaturage bayo bafite amahirwe y'amateka yo kugarura igihugu cyabo mahoro no gushyira hazaza habo nk'igihugu cyigenga kandi gifite ubufatanye bwiza. Ubufatanye butaziguye hagati ya Libani na Israel, ibihugu bibiri bituranye bitakwiriye kuba mu ntambara, bushobora kuba intangiriro yo kuvugurura igihugu. Guhagarika intambara mu buryo burambye byagerwaho ku busabe bwa President Trump ku giti cye, bigaha Libani umwanya n'amahirwe yo gushyira ibyisaba byose byemewe kumeza hamwe n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama itaziguye hagati ya Perezida Ahod na Minisitiri w'Intebe Netanyahu yayobowe na Perezida Trump yaha Libani amahirwe yo kubona garanti ifatika ku busugire busesuye sugiye guhutaka bwabo n'imipaka itekanye. Bakomeza bagira bati, ibi ngibi bigomba kumvwa, inkunga y'ubugira neza no kongera kubaka no kugarura burundu ububasha bwa Leta ya Libani muri buri gice cyose cyafashwe byemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki nicyo gihe cya Libani cyo gufata icyemezo cy'ejo hazaza hayo, icy'abaturage bayo bose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye guhagarara hamwe na Libani mu gihe izafata aya mahirwe bafite mu bwenge. Igihe cyo gutinda cyararangiye. Iyi ni Amerika yavuze ayo magambo. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Libani Nabi Berri, inshuti ya politiki ya Hezbollah, yasubije mu buryo butuje icyifuzo cya Amerika cy'ibiganiro. Berri yavuze ko nta mpamvu yo gukomeza ibiganiro mu gihe cyose Libani ikiri mu majwi bigaragaza ko icyifuzo cya Beirut cyo guhagarika burundu imirwano byo gushyiraho diplomasi ihamye kidahari. Muri make Beirut nayo yumva ko imirwano yakomeza nimba Leta ya Israel ikomeje guhutaka bwabo nta kintu na kimwe byatanga. Nyuma y'ibitero bya Hezbollah, ingabo za Israel zavuze ko zihanganye n'ibitero bishya by'indege za pilote bituka muri Libani. IDF yavuze ko Hezbollah
yarashe nibura indege enye zijya pilote zerekeza amajyaruguru ya Israel nk'uko bivugwa n'abategetsi bo muri Israel bikavuga n'ikinyamakuru Times of Israel. Abazwa na mu kirere za Israel zavuze ko zafashe indege ebyiri zijya pilote hagati mu gice cya Galilaya n'imisozi miremire ya Golan Heights. Nyine abasigaye bagenzura bambuye igihugu cya Syria hose ngo bagiye bafata indege zijya pilote zaje kwakubita mu buryo bwatunguye ingabo za Israel. Igisirikare cya Israel kandi cyakomeje kivuga ko izo ndege zigira aba pilote zitanyuze ku butaka bwa Israel mbere yuko ziraswa. Nyuma ADF yavuze ko izindi ndege ebyiri zijya pilote zikekwa kurasa ziturutse muri Liban nazo zamanuriwe mu kirere. Igisirikare cyongera ko cyarashe ibisasu bya Interceptor nyuma y'amatangazo yaburiye ko amasasu ya roketi ashobora kurasa mu gice cya Kiryat Shmona. Nkuko ADF ibivuga, izavuye mu bushakashatsi bwo gufata indege byari bigisuzumwa kandi nibura mu gihe kimwe cyakurikiyeho nta jwi ryumvikanye ry'intwaro mu gihe Israel yakoze nk'akazi gakomeye ko guhagarika agasuzuguro ka leta k'ingabo za Hezbollah ndetse no kuburizamo ngo drone zabo. N'ubwo ku ruhande rwa Hezbollah bo bemeza ko bakumbanije ibigo bitandukanye by'igihugu cya Israel. Amakuru aturuka mu karere ka muri Liban aravuga ko abantu benshi bishwe mu majyepfo ya Liban ubwo ibitero bya Israel byibasiraga imijyi myinshi n'imidugudu. Al Jazeera yatangaje ko umubare w'abapfuye baturutse ku gitero cya Israel cyagabwe mu mujyi wa Habushi wageze ku bantu 8. Ni igitero cyaje gitunguranye cyane aho bavuga ko ari gukurikirana abanya Hezbollah. Amakuru ya Al Jazeera ku bijyanye n'iyo mirwano aravuga ko mu gace ka Nabatie umwana umwe n'abagore babiri bari mu bishwe. Minisiteri y'ubuzima ya Liban yavuze ko abantu 21 nabo bakomeretse bari kumwe abana babiri n'umugore umwe. Ibitero by'inyongera bya Israel byagabwe kuri Jaliyeh mu karere ka Sidoni zahitanye none abantu 4 nk'uko Al Jazeera n'ibindi binyamakuru bifitanye isano na Israel bitangaza. Umuntu umwe nawe yapfuye, abandi barindwi barakomereka mu gitero cyagabwe kuri Ain Bal mu gace ka Tiro. Ibi bitero zabaye kandi mu gihe hari itegeko ry'ingabo za Israel ryo kwimura abantu mu bice bimwe na bimwe byo mu majyepfo ya Liban bakava mu ngo zabo. Abaturage mu mijyi n'imidugudu myinshi yo mu majyepfo ya Liban baburiwe guhungira mu majyaruguru mu gihe izamuka ry'ubugezi bwa bikomeje kwiyongera bave mu ngo zabo. Al Jazeera ivuga ko ngabo za Israel igira iti icyemezo giheruka cyo kwimura ingabo kireba Kiryat Shmona, Al Jasim, Akchid, Al-Khali, Al-Chakif, Jebchit, Eba, Kafar Yukujuz, Olof, Edwanyel, Deir Zahalain, ndetse na Habush. Ibyo byemezo byose byemeza ko abaturage batuye muri ibyo bice bagomba kuva mu ngo zabo. Nyamara nubwo habayeho guhagarika imirwano mu mapuro, Liban ikomeje kubabazwa n'intambara zikomeza tuka kuri Israel. Ari nabyo bituma rero Hezbollah nayo ivuga yuko idagomba kwihangana, igomba gukomeza gusuka ibisasu byinshi ku gihugu cya Iran rukagiyo rwakagiye cyangwa se bikagiyo bigiye, kuko iki gihugu cya Israel ngo kirimo komeza gushora intambara. Ko mbivuye hivyo tugaruke kuri ibi ngibi. Nyuma ya Hormuz ubundi bwato bwagoswe bwari burimo kwinjira mu kigobe cya Oman cya Yemen nkuko bivugwa n'ibitangazamakuru byinshi byo muri karere. N'ubwato bwari bupakiye imizigo bwagiye gufatwa cyangwa se bwari bugiye gufatwa n'abari babwiteguye neza cyane bagomba kubufata no kubusingira. Hakomeje gutangwa ubutumwa bushya ku mutekano w'amazi ku nkengero za Yemen nyuma yuko bivugwa ko ubwato butwara petroli bwafashwe n'abantu bitwaje intwaro mu mazi asanzwe aziho ubujura n'ubucuruzi bw'amagendo n'intambara zo mu karere. Yemen hafi ya Red Sea. Wa gatandatu ingabo zo mu ntara ya Yemen zatangaje ko abantu bitwaje intwaro bashimuswe ubwato bwa petroli bwa MT Eureka ku nkengero z'intara ya Shabwa. Ibi bikaba bigaragaza kwiyongera gukomeye k'umutekano muke mu mazi muri ako karere. Nkuko abategetsi ba Coast Guard babivuga, abasirikari binjiye mu bwato mu gitero cyahuje mbere yo kuyobora ku ngufu no bwato bukerekeza mu kigobe cya Aden mu cyerekezo cy'amazi ya Somalia. Nkuko ibitangazwa bivuga, aho ubwato bwinjiriwe n'abakomanda bambaye imikara bashaka kubufata kandi bagomba kubusingira byuzuye ubujyana aho bagomba kubugenzurira. Ubujura bwa kinyamaswa bukurikiye uburyo butandukanye bwo kuburira bwatatumwe n'ibikorwa by'ubucuruzi bwo mu mazi by'Abongereza. Mbere byatangaje ko hari uburyo buteye amakenga bwakoreshejwe ubwato buto buteje akaga n'ubwato bw'uburovyi buri ku birometero 84 zo mu mazi cyangwa se
kilometero 355 mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'icyambu cya Mukira. Ubwato bwa MT Eureka, ubwato butwara petroli, bwari burimo kunyura mu mazi hafi y'inkombe z'amajyepfo ya Yemen. Ubwo bwato bwageraga ku nkombe. Raporo zivuga ko abajura bakoresheje ubwato buto kandi bwihuta cyane kugira ngo bafatire ubwato buryo bujyanye n'ubwo bujura bakoresheje. Nanone icyo twakita amanyanga menshi, babwinjiramo binjira muri ubwo bwato, barabugota, barabufungura, babuzamukaho hejuru bakoresha akato kabo gatoya nk'ihembe nyine rya Afurika ugana muri Red Sea mu Nyanja Itukura. Ubwato butwara imizigo ubu ngubu buri mu gicucu cy'uburiganya, bwafatiwe mu gikorwa abategetsi bakeka ko ari ubujura bukabije. Bivuga ko ubwato bw'imizigo bwa St Kitts nanone na Nevis nabwo bwibasiriwe, bwafatiwe mu mazi ya Somalia, bifitanye ihindagurika ry'ibirimo kuba muri kara karere kandi byongera gushimangira cyane cyane uburyo biteje amakenga. Vanguard Ambly baburiye ku bwato bwafashwe bukajyanwa ku nkengero za Somalia mu buryo buteye ubwoba, bikongera ubwoba bw'uko hashobora kubaho imirwano ikomeye nk'uko byatangajwe n'umukozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gice cya Portland uvuganye n'ibiro n'amakuru by'abanyamerika Associated Press. Ubwato bwafatiwe hafi y'umujyi wa Gorak uri ku nkombe z'inyanja, agace gakomeje kugaragara ko gafite isano n'ibikorwa by'ubujura by'amato. Muri ubwo bwato harimo abakozi 15 bafite ubwenegihugu bw'Ubuhinde 2 n'Abanyasiriya 13 bahuye n'ikibazo gikomeye kandi bitazwi neza uburyo bamerewe. Mwibutse ko ako karere hirya yako ari naho hakunze kuvugwa Abahuti bakorana nanone na leta ya Iran. Banavuze ko bazafunga Al Mandeb, umuhora unyuramo nanone amato menshi, bavuga yuko nyine ibyo bazabikora mu rwego rwo guhorera Ayatollah Ali Khamenei ndetse no gufatanya na Iran kwibasira leta zimwe za Amerika n'Abanya-Israeli bakomeje gushora intambara ku gihugu cy'Abashia. Bakavuga ko ibyo bikorwa by'Abanyamerika n'Abanya-Israeli bitemewe, bidakwiriye kwemerwa, bidakwiriye kubarwanya hasi hejuru kugira ngo amahoro akunde aboneke. Iran iteguje Amerika n'intambara, misile, drone muri HDMS cyangwa se muri Hormuz, bagomba kuza kurwana. Ihagarikwa ry'imirwano rishobora kuba ririho gusa mu magambo, ariko ibimenyetso by'umuburo birimo kwiyongera cyane. Ingabo za Iran ubu ziravuga ko bishoboka ko intambara na leta zimwe za Amerika ndetse na Israeli ishobora kongera gusubukurwa vuba. Mu ijambo rikomeye, Mohammad Jafar Assadi, umuyobozi mukuru wa gisirikare mu gice cya Iran, yashinje Washington gukora ibikorwa bibi, agira ati leta zimwe za Amerika zigomba kubyumva. Leta zimwe za Amerika ntizishyigikiye amasezerano cyangwa se amahoro. Mu itangazo ryatanzwe n'ibiro n'amakuru za Farsi ribivuga, Assadi yavuze ko ubutumwa bwa Amerika buterwa cyane n'ikoranabuhanga aho kuba bushingiye kuri diplomasi yayo. Yavuze ko intego ari ebyiri, kugira ngo hirindwe igabanuka cyangwa se hirindwe yuko ibiciro byakomeza kuzamuka, barebe ko ibiciro byagabanuka. Hari ibintu bibiri bigomba gukorwa, bitabaye ibyo ngibyo urugamba rugakomeza. Gad Hamad yakomeje asobanura byinshi aho kugira ibiciro bya petroli bikwiye kuzamuka, Washington ikwiriye gushyira imbere ibikorwa byo guhagarika intambara. Ariko ubutumwa butaziguye bwakurikiyeho, yavuze ko ingabo za Iran ziteguye neza guhangana gushya kose. Umuburo wari ugamije cyane kubwira Washington ibintu bishya cyangwa se icyo yise ubupfapfa buzakorwa na leta zimwe za Amerika n'uburyo bazabona igihano gikomeye cyane turutse kuri ubwo bupfapfa bwabo. Ijambo rishimangira kandi ukuri kudasanzwe. Imbunda ashobora kuba zitaraceceka kugeza ubu ngubu, ariko icyizere nanone ni gike cyane kwizera ko ibintu bizatuza. Ubumvikane buke buracyakomeje kwiyongera kandi impande zombi zirimo gushinjanya. Guhagarika imirwano biracyari ibirimo kuvugwa gusa, ariko amahoro hari hafi ya ntayo. Kandi uko imvugo irushaho gukabya cyangwa se kuvugwa cyane, ikibazo noneho gihari ntago ari kumenya niba intambara ishobora kongera gusubukurwa, ahubwo ni ukwibaza none izasubukurwa mu gihe cya vuba bingana iki. Ritangazo ribaye mu gihe Iran yemeje igitekerezo gishya ku bahuza ba Pakistan mu gikorwa gishya cyo guhagarika intambara na Amerika, ariko Donald Trump yavuze ko atanyuzwe n'ubwo buhuza ndetse no kuba nta kintu na kimwe kizima yigeze abona muri ubwo buhuza. Itangazo yatangajwe n'umusirikare wa Iran dore uko yanditse, yagize ati amakimbirane hagati ya Iran na leta zimwe za Amerika ashobora kongera kugaruka, kandi ibimenyetso byagaragaje ko leta zimwe za Amerika ziyemeje kubahiriza amasezerano ayo ariyo yose. Ariko Mohammad Jafar Assadi
akabona ko Leta Zunze za Amerika zirimo kubeshya nta gahunda bafite yo kwemera iva cyangwa se ibikorwa byo guhagarika intambara. Niyo mpamvu bazanye ya blockade guhagarika amato ya Iran najya ku byambu bya Iran. Iran ikavuga yuko nimba Amerika yifuza ko amahoro ahinda bakwiriye kwirinda gukomeza gusatira icyo twakita amato ya Iran ndetse n'inkombe za Iran, kuko byanga bizakunda bigomba kuzazana ibyago bikomeye, isano muri rusange, urugamba rutoroshye, urugamba rukomeye. Nanjye ni nimba bafite gahunda yo kurwana, bivuze ko Iran yabiteguye mbere kandi izi neza ko izabikora. Nyine ngese igiye gukora ibikorwa nk'ibi ngibi bya kinyeshyamba, ahubwo avuga ko ari ibya kihebe, ariko se shaho ninde wayivuga. Ijya baca umugani w'ikinyarwanda ngo hagararikiwe n'ingwenga aravoma. Rero ise nayo ngo harabayihagarariye cyangwa se abayihagarikiye. Bararwana, ariko nabo abafatanyabikorwa ba Leta Zunze za Amerika bakomeje guhabwa ultimatum, umuburo uteye ubwoba uturuka kuri Iran ubateguza akaga gakomeye niba bakomeje kwibasira ubutaka butagatifu bwa Tehran. Ntabwo biraza kubagwa amahoro. Itangazo ryashyizwe hanze na kuri televiziyo y'igihugu yo muri Iran, Press TV, bagize bati twumva amajwi yabo, nitwigeze twemera ko intambara yageza ku musozo wayo wa nyuma kuva mu munsi intambara yatangiraga, none mu buryo bumwe guhagarika imirwano cyangwa se gucecekesha intwaro byarangiye hirya no hino ku rugamba. Yego, kuko nta kwizerana kuri hagati y'Abanyamerika n'abanzi bacu. Dukomeje rwose dukomeje gukora cyane nk'uko twakoze mu gihe cy'intambara kugira ngo dukomeze kuvugurura intego zacu z'ingamba, ndetse tunanoze kandi tuvugurure aho twakubita ibitero. Ibyo ni ukuri rwose. Urugendo rwacu rwo guhuza ibikorwa n'ubufatanye byariyongereye cyane ugereranije n'intambara yamaze iminsi 12. Muri iyi ntambara iriho ubu twakoranye ibikorwa dufatanyije n'abavandimwe bacu bo muri IRGC, kandi ibi bikorwa byateguwe kandi bigashyirwa mu bikorwa kugira ngo habeho ubufatanye busesuye. Reba, iyo turashe ibisasu byacu cyangwa se tukajya guhangana n'umwanzi, amayeri ya gisirikari ateganya ko bigomba gukorwa mu buryo bunoze, ku buryo umwanzi adashobora kwirwanaho kuri ibisasu biza bimutunguye, cyangwa se yenda mu by'ukuri tugomba guca intege ahanini ibice barwaniramo no kugabanya imbaraga zo kurinda ikirezi umwanzi uko buryo bwose bishoboka ngo tubashe kugeza ibisasu byacu aho bari. Ego, iki ni ikintu kirimo gukorwa ubu ngubu. Urugero, rimwe na rimwe twangiza radari y'umwanzi, turasa za misile, hanyuma igitero cya misile twohereza drone zijya pilote zishobora kugera ku ntego zazo byoroshye, cyangwa se birumvikana ko zishobora no gukubita mu buryo butunguranye. Ibi bikorwa rero birimo gukorwa mu buryo buhuriweho kandi birumvikana ko bikorwa mu buryo bw'ubufatanye. Byagize uruhare runini mu ntambara yamaze iminsi 40. Mu rwego rw'amazi rero ni kimwe. Urabona IRGC ifite inshingano zo kurinda umutekano w'igice cy'iburengerazuba bw'umuhora wa Hormuz, kandi ingabo zirwanira mu mazi za Repubulika ya Iran zigenzura igice cy'iburasirazuba bw'umuhanda mu buryo buhuriweho. Ubu buryo rero bwo guhuza ibikorwa n'ubufatanye buri mu nzira ya Hormuz ndetse no mu turere twose tunyuramo amato, ndetse no mu bijyanye no kurinda ikirere wenda cyaho ngaho nk'uko nabikubwiye. Ingabo zacu zirinda ikirere za IRGC cyangwa se ingabo zigenzura icyicaro gikuru cy'ingabo zacu z'igihugu, icyo cyicaro kikaba kiri munsi y'igisirikare nyirizina, kandi ubwo buryo bwo guhuza ibintu bwashyizweho neza. Mu by'ukuri turashimira cyane ko muri iyi ntambara y'iminsi 40 twashoboye kugaragaza ko dushobora gukora ibikorwa bihuriweho mu buryo buhuriweho, buhuje kandi mu by'ukuri bunoze kurushaho. Iyi ni Iran itangaza yuko bakoze igikorwa kiremereye kandi ko Leta Zunze za Amerika zabonye isomo mu buryo budasanzwe, ibyo batigeze banatekereza ko bishoboka. Iran yarabigaragaje, yerekanye neza ko ari abanyembaraga, abahanga mu mirwanire, ndetse abagabo nyabagabo mu zo bakora. Ibyo se ukajya ngo bigarukiye aho ngaho ishwida. Iran ikomeza kugaragaza neza cyane ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi baba Abanyamerika, baba Abanya-Isirayeli, mu buryo gushaka guhangana n'iki gihugu cya Iran bitazigera bagwa amahoro n'umunsi wa rimwe.
muri make bari gukina n'umuriro bya bindi bya nyiranzikoraho cyangwa se twivugire bya bindi bikorwa bakavuga ngo ubu noneho bagiye guhura n'ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru. Nyina wa Bizuru sinzi imbi bya nyina wa Bizuru warabimenye. Nyina wa Bizuru yagize gutya ni ku burozi maze arangije yohereza umuhungu we Bizuru kubwanura cyangwa se kubusagarura mu gihe imvura yajyaga kugwa, maze Bizuru agezeyo ari gataku ntuki amaze gusagarura ubwo burozi ahita agwa aho ngaho. Nyina Bizuru nawe agiye kwanura ubwo burozi bw'imvura kuko ari baye nyinshi nk'uyimwanurira aho ngaho. Niko Leta zimwe za Amerika ngo ushaka kuzigendekera muri kino gihe. Ni itangazo rikomeye IRGC bashyize hanze bagaragaza agahinda kadasanzwe ko kuba bibasirwa na Leta zimwe za Amerika, ariko gahamya neza ko badashobora kubyemera. Ni itangazo rikomeye cyane rishyizwe hanze n'ingabo za Iran, by'umwihariko abakora ibikorwa z'ubutasi ba Iran. Raporo za Iran n'iz'akarere zivuga ku birego byatanzwe n'itsinda rya Handara rishinzwe amakuru y'ubutasi no kwinjira mu buryo bw'ubujura, aba hackers mu ikoranabuhanga bagaragaza amakuru bwite afitanye isano n'ingabo za Amerika zoherejwe. Handara yavuze ko yasohoye amakuru bwite y'abasirikari 2379 ba gisirikari b'abanyamerika. Ivuga ko iryo tangazo ryasohotse nk'ikimenyetso cy'uko ingabo z'abanyamerika muri ko karere zitarinzwe, muri make baziza aho bari muri rusange. Byumve gutya, ni ikigo gikora ubutasi ariko cy'abajura, aba hackers ba Iran kiswi nka Handara, cyinjiriye system ya Leta zimwe za Amerika bashyira ku rutonde abasirikari 2300 barenga, bagaragaza aho bari, ibyo babamo nuko bateye. Raporo yo ku ya 28 Mata yatanzwe n'ibinyamakuru byo muri Iran birimo na Tehran Times n'ibindi bifitanye isano nayo byagaragaje ko iyi nkuru yasohotse mu gihe habaye guhagarika imirwano no mu gihe akomeje kubaho ubwumvikane buke ku bijyanye no kumenya niba intambara ishobora kongera gutangira. Nkuko byumvikana rero, nyuma yuko bivugwa ko babimenye, ingabo za Amerika zivuga ko zakiriye ubutumwa bw'iterabwoba buturutse ku itsinda rya Handara kuri internet rikorana na Iran binyuze kuri WhatsApp n'izindi mbuga. Muri make buri wese mu basekere Leta zimwe za Amerika agiye kubona yakira ubutumwa buturutse kuri Handara butangwa kuri WhatsApp cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga bakoresha. Ubwo butumwa bwaburiye abasekere b'abanyamerika ko bari kurebwa kandi ko bashobora kwibasirwa n'indege zijya pilote na za misile mu gihe imirwano izongera kubura cyangwa se kwaguka. Amakuru avuga ko Stars and Stripes n'ibindi bigo by'itangazamakuru byabonye ubu bumwe muri ubwo butumwa bw'iterabwoba bwoherejwe bukoherezwa abakozi ba Amerika, bituma ivyo bavugaho bikomeza gutera ubwoba. Ubutumwa bwohereje ingabo za Leta zimwe za Amerika bwabonywe n'abazwi nka Stars and Stripes buravuga byinshi kwishobora gukorerwa zino ngabo za Leta zimwe za Amerika, kandi ababubonye bose baravuga ati ibintu biteye ubwoba, biteye n'inkeke ku rwego rutangaje. Ni ibintu bikomeye byo kwitondera cyane. Abasirikari ba Iran ndetse n'abamarine babo bari mu buhanga bukomeye, by'umwihariko izi ntasi. Abahackers ba Iran binjiriye USA cyangwa se abasirikari ba Leta zimwe za Amerika bakabariza buno butumwa, babateguje ibikorwa biremereye ko nibakora ikosa rimwe ryo kujya gutangiza urugamba bazabona n'ivyago. Ubutumwa bwoherejwe kuri WhatsApp bwohereza abasekere n'amazi ba Leta zimwe za Amerika buragira buti: imyirondoro yawe irazwi neza n'ingabo zacu zikoresha misile, kandi buri gikorwa cyose ukoze kiri munsi y'ubuyobozi bwacu. Vuba aha ngaha ugiye kwibasirwa bikomeye, ugiye kwibasirwa n'indege zacu zitagira abapilote za Shahed na misile za Kebale na Gadar. Tuzahangana namwe mwebwe abaterabwoba bafite amaboko yandujwe n'amaraso y'abanyeshuri ba Minabe. Turabagira inama yo guhamagara imiryango yanyu ubu ngubu mugasezera burundu. Iri ni itangazo ryatanzwe n'aba hackers bohereje ubutumwa kuri za WhatsApp, nimero de telefone z'abanyamerika, akabwira bati murabyumve neza, aho muri turahazi, ibyo mukora turabizi, inama tubagiriye ni ingiyi: mwebwe mukora igikorwa cy'ubutwari, musezera imiryango yanyu, muyibwire yuko ibibazo bibabanye ibibazo byinshi kandi mugiye guhura n'ibyago biremereye, musezere burundu mugende. Ni itangazo ryatanzwe na Handara bavuga yuko bari kuburira abasirikari ba Leta zimwe za Amerika muri akariya karere, kandi kibazo bikomeye cyane bishobora kubagwirira mu gihe bakomeje kuhakorera, kandi bakabitegura kwataka igihugu cya Iran. Aba n'abasirikari ba Leta zimwe za Amerika 2379 bahawe ubutumwa kuri telefone zabo. Buretse gato katuvuga yuko izo ngabo wenda ari nkawe uri mwe muri abo basirikari, mukamuvuga ko muri igisirikare gikomeye cyane ku isi mufite amata adasanzwe n'ubushobozi buhambaye bwo kurasa, hanyuma igihugu mwegereye muzi ko mukirusha technology,
mukajya mukona mwakiriye ubutumwa kuri telefone zanyu aho muri mwese buri wese ku giti cye mumubwira ngo uri umupfu witambagirira ushaka wasezera umuryango wawe cyangwa ugasubira inyuma mbwira ngo wakumva nta kibazo ufite uravuze uti ahubwo natitira niko bimeze n'abangaba niko byabagendekeye ariko si ibyo gusa Handara yabwiwe n'abasekeri ba Isirayeli yuko iri kubakurikirana kamwe ku kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli mu gihe ibiganiro byo guhagarika imirwano hagati ya Amerika na Iran byari bitararangira itsinda ry'abashinzwe ikoranabuhanga rishyigikiwe na Tehran ryatangaje icyo ryise ikosa ry'amateka mu muryango w'ibikorwa byihariye bya Isirayeli ku itariki 26 Mata itsinda rya Handara nanone ryavuze ko ryashyize ahagaragara amakuru y'abasirikari bakuru bo mu mutwe w'imena wa Manglan 112 bo muri Isirayeli. Uyu Manglan ni umutwe udasanzwe. Uyu mutwe ubusanzwe ukorera bwihisho. Aba hackers bavuga ko bahishuye umwirondoro n'amakuru bwite by'abasirikari bakuru 100 ba Manglan, harimo amazina, amafoto n'amakuru wavuga ko ahishe. Manglan ivugwa nk'umutwe w'ingabo zidasanzwe zishinzwe ibikorwa byihishe hirya no hino ku isi. Akenshi zikorera inyuma y'ubuyobozi bwa Mossad. Bakurikirana umwanzi naho ngaho uri bashobora kuba bahari. Nibamenyekana aho bari. Ariko Handara bati turabazi shaba. Handara yavuze ko uyu mutwe wibasira imitungo y'ingenzi nka systeme za misile n'ibindiro bya gisirikari, gukora ibikorwa byo kwangiza, gukusanya amakuru y'ubutasi no kugaba ibitero z'ubuhanga. Kubw'ibyo rero Handara iri kubakurikirana. Ayo namwe mafoto yabo Handara yashyize hanze y'abasirikari nyine bo muri Manglan bo muri Isirayeli bakora muri uwo mutwe nyine uhisha, ukora mu buryo bw'uhishe. Dore itangazo Handara bahise bahereza Leta ya Isirayeli n'isi yose muri rusange nko kubwira isi yose yuko bazi neza aho abasirikari baherereye n'ibikorwa bakora byose muri rusange. Itangazo ryashyizwe hanze na Handara kuri X bati nanone Handara yasenye urukuta rw'umutekano rwitwaga ko rudacengerwa rw'ubutegetsi bw'abazayonisti. Bati mu kugaragaza umwirondoro wose n'amakuru arambuye y'abasirikari bakuru 100 bo mu mutwe wa Manglan ku nshuro yabyo ya mbere. Bati Manglan umwe mu mitwe y'ingabo zidasanzwe kandi ziteye ubwoba muri Isirayeli, izwi ibikorwa zayo zibanga rikomeye ku butaka, cyangwa se umutwe wa Manglan ukorera ku butaka k'umwanzi wacu. Kwitabira ubutumwa bw'ibanga, gukusanya amakuru y'ubutasi ibyo bakora, kwibasira imitungo y'umwanzi ikomeye nk'ibisasu bya misile n'ibirindiro, no kwitabira intambara idahuje kandi barwanya abo bita inyeshyamba. Bati iri tsinda ryagerageje guhora rihisha amazina n'amasura y'abasirikari baryo mu gicucu, ariko uyu munsi igicucu cya resistance kibishyize hanze cyangwa se kibishyize ahagaragara. Uvuga ngo itsinda ry'ingabo zidasanzwe za Iran aho bita byo kwirwanaho bati tushyize ahagaragara imyirondoro yabo. Handara hack team bakomeza bagira bati kwa polisi bose ba Manglan mufate iki ngiki nk'umuburo uvubu nta gipfukamunwa gisigaye cyo kwihishamo, cyangwa se nta face mask mu gisigaje yo kwihishamo. Mubimenye neza. Handara ikomeza ibaha umuburo iti amazina yawe, amasura yanyu, aho mwakuriye ndetse n'inzira zanyu n'ingendo zanyu ubu biri mu maboko yacu, kandi igikorwa cyose muzakora kizaba gikwiriye. Bati nyine Handara team komeza gutanga umuburo kwa sekere ba Leta ya Isirayeli. Mwebwe mwamaze imyaka myinshi muhiga intego mu mwijima w'ibikorwa byihariye, ubu muri abahigwa mwibasirwa nk'igicucu cy'abarwanyi. Muri make muri kwibasirwa n'abantu mutabona, mwarahigaga none muhahindutse umuhigo. Handara team bakomeza gutanga umuburo bati uku kugaragara ni intangiriro gusa, muzumve neza. Handara ikomeza abwira iti Handara iri mu mutima w'abashinzwe umutekano wanyu, kandi n'ibyumba by'ibanga cyane biri munsi y'ubuyobozi bwacu. Itegure ingaruka. Umutekano wawe nta kindi urimo uretse inkuru mbi
Handara ibabwira neza yuko ibyago bikomeye aribyo bigiye kubagwirira. Ati aho muri ubu ngubu nta mutekano uhari, nta cyiza na kimwe mushobora kubona, ni inkuru mbi, mwitegure mugende. Handara gutangaza amazina, amasura y'abasirikari ba Isirayeli bakora muri Mangaran, bakora muri wa mutwe nyine nanone ukora mu ibanga, nibigaragaza ko batangiye kwinjira systeme zose za Isirayeli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nko kubajigiza no kugaragaza ko biteguye kurwana nabo hasi hejuru.